Church of Uganda Anglican Half Hour nekushitibweho Iraka Uganda abarukusiyaho bereza bo Iraka Magazine na radio and TV programming. Omurungi kwa chiro program yetu program Church of Uganda Anglican Half Hour mukama simwe naye bari kutisya haizobere kandi naye bari okureba ngo okuturinda kureba ngo tukine choncho cyo mwisyo ntsima mukama naye banonga mutebe kansa nyinye wo mugisha Moses eke kandi program eji mbinire omuntu warhanga kandi akajunwa atwinira obujuruzi burungi ogunwe public relations officer wa Bishop Stuart University nakubana atushobora public relations officer na korachi dere kandi atoyanjure asimera hanga atugazemwa amana program neji Church of Uganda Anglican Half Hour kama simwe Ninsimara hanga mnonga abaturikize n'abakutureba mukama wita Simwe Munonga kandi twashemererwa okurebana nyowe ndi Public Relations Officer Bishop Stuart University University emwempango Munonga eriyo muri Mbarara kandi eriya hansi ya Ankole Diocese kunke cyango Munonga necho nacho cyango kunke cyango ekindi Kristo Yesu akanjina Konkana nyenda kajunurwe nkabandi okwo yes nkazarwa omaka gabishemwe tata na mawe tata kabari umugenzi James Rwankore abinjine bamumanya akabari yo muri kinoni umuru rwampara na nomukazi we Evelyn bakabari abantu abaye bajunurwe kandi mawe nkuru tuzara tatareya na wakabari yo mukikuru wa Revive umurinkore nuwo muntu wo kubanza kuyarire embuzi bija kumureba kugira ngo obu wari embuzi amino gaza kuka ngweje mando yiwabandwa konka mwenu nakurura omukejo abantu barukutina rahanga abantu barukushaba konka no bunakurira omukejo nyowe nkanda junurwe akasheshe bakabi mukani bashoma kishumuruzo bashaba nyecuro tushaba twaza kuriya tushaba bachija bagira ngo tata ekitoche bachiba atamureke tubashabire konkito no butwentu turayo nyewe nkanta shunurwe nakura nangwa omuchamushanjo aho nabanaza kujunwa nagira ngo najunwa konkata nabicinga ruyerete nabigendamo ako bankandi umuntu wabiraine pretense omuntu yankore no bacheta chi owabayenda ngo abantu bamurengwa ine mico mirungi Munonga kumbe twekwe akuba tukantushira kurisa tukaba nturisa aza amuhanda gukuraba oruguto orukuraba orwakabari rukurugambarira mbona ka haraba abishiki ba Kinoni Girls hata abishiki tukaba twate nkoni zitu tuzirambiko mu ruguto omuki yagitambuka omutera shiboko oguruka singe ngo yiruka ogenda hati nco twendukora ikintu cyone cyakora akuba nkabanindwana Munonga kandi nkanindwana senkoni obona umutsigazi obori imbangare obona umushija mukuru nkanindwana kandi kurwana senkoni konka nchikomka bija bagira ngo umuzeyo omwana wawe yatera omuntu njante mwene komisho gatata wenda nyehombe cyuragira nyawabana banje tubakutera abantu kana banja abana banje naba Yesu nanyo muntu mugera nti konka gumuntu mwamureba mwamwetegereza yabari nyowe ntogo muntu ogwe ntunyowe tinkatire muntu wena mwene nagenda nazo mu secondary school kunagira mu secondary school nashanga mamishiki babe bajunurwe banywanu banje hatkuna abashangiremu nabecikamu bakiza kuza mu chapo hata nanye njena nabo mu chapo bakiza kuza mu fellowship njenda nabo konkanyo n'ubunani njena nabo nyonkanta junurwe ako banyowe echango echinabe ninkora kunabe mu fellowship nkande babaho bujuruzi nanka yaho bujuruzi nabiha nanka yaho bujuruzi mwene naraga nakom drum njera ntintebeza nto manyangu nanka yetisize ngo mushambani nto mangu nanka yetisize ngo bwabari umucumura abiro musinzi mwene ogo ngugwa beguye mu rumo gwanje kuriya aheru okureba ogo muhita yetwire acurire konka nyowe nganyine pretense ya mani mwene kunebe nahikomsini ya kashatu bandonda
ngumbe scripture union leader aya bakanona ngumbe leader ngumbe mwebembezi konka kabantine bujuruzi you can imagine nkabandi mwebembezi o abatine bujuruzi hat kubandonzire ekirecho tindagujigiri nkazo mu kitanda cyaba cyango cyaba kiringwa kutobe tukiryaho baja ngwinisho mere tukuza kutayayira kandi tukuza kubebembera mwenu bagira omushomesa yijagira ati otebe kanzo bujuruzi bwawe nkatutuka abo konka mbyanta hatu numanya ndo bujuruzi muronda abandi abo kubanyo hino ko ntacyankaranyamo abo kuba agari amazima ubujuruzi nkanta bwini nkani imanya ngo abantu nubashaba ngiza no fellowship nje namunkuratire kugira ngo abandi bariyo baza ko bujuruzi konka nyowe nkanta bwini kandi kuri umuntu umutima gwanje nkani imanya ngo ndi umuntu wo mu Rwanda nyono buna ngaruka y'umuko mucyaro yijo musigazi manyo umutima nkachi manyo umutima aba basigazi bakwereta leta nkankugambira gwo kubanza ugwa kabiri wagaruka enkoni yes abo how are you what's up wareta je enkoni ekirungi tata kagizire ngo baragona go baratwandikire omushyiwe omwonjo otakashire msini yafo ngo bo barahabona tumutwarire tumuhereze mwene kwabo handika kabaraha ko kubanza wahandika ka kabiri tukatwareje tukakwatsa muzeyi pa nkakuhereza hata muzeyi abantu we yahandika bagarukamo ebaraha twagireba twagitunga iwano handishira rozi konkota garuka kumuhandishira kakara mu bugambo chebe I love you warahabwa I love you ninkukunda mbakare Victoria huireho manyanko kwe mfukuza rukundo mshoroza dedication I give you this song kesho ngorana kako hata ko twatu burundana tubutwarwa data hata nyori yakija yaza kumbuga nangu antonganisi enkoni aho kuba konka aheru wande bokano rebera Rozi enkoni yoko tambura n'enkoni yawe hati nyowe nkanta tambura nankoni konka twabuganaje ninco kiti kiboko twabuganaje ninco kiti abo kuba niyo no kimanya ngo wasa kubugana umuki kugira ngo kumugambira ngo abwe nco kozireki ningo kozireki tokagira ngo warga hawa mushango muka numbugana nka hantu konka nyowe ninkwesi tano bugambe buwagamba waheza kiboko oburi tari kiboko nibari konka uko niyo Yesu yansangire baherize kundonda nkomwe bembezi wa scripture union konka ndukoreba ngutinguza kubibasa mbwenu kubandonzire aho nho nagirente mwenu mukama byandema nkajuno mukama simu na yes asimu na Rozi ndukwenda kugaza henyuma no mayangu ombwiro bwa secondary nka senior 2 actually senior 1 senior 2 ubwiro bo abana bo bukinara bojene baburyo bwire obo kutakara munonga okushanga ngo yambaga naba azina list za parties clubs okunywa marwa groups iwe torarabiro mbintebi tukaba tuyine tata akaba restrict munonga zaza kwikashahe mwezo mwabazyo oboryo mojo oboryo mwishiki okanotekwa kuba watahire echo kikakiri echo kubanza echa kabiri omwana muto tata habugenyi echa kashatu omwana muto tata yaya kandi tari yamaka nahabwe eche byo kuza kugera ngo wagenda wazo mu dance ebyo bikaba bitaruho kandi omugenyi yisha akakushendekereza tokumushendekereza uyisha akafuta yayira kwara yijo muka akataya ya wakumushendekereza nagira ati ebye bamwaganire bitahwaniki nabwecho muzeyi akari strict bari yenyuma muzeyi akabarkari tino kuwa beno basa kugira ngo ozo mu dance konka ezayishomero nazo nko kuna kugambera hat kuna ishyireyo nkabantina kandi tinkuza kugira ngo unyene groupe ngo kandi baza kuzantane nagenda nabo mbwenu ezo dance champwera tindazdiremo konka ndi umuntu arikundo kweshongora nkabani nyeshongora munonga primary nkabani nyeshongora ndi kutera xylophone ndi kweshongora set piece mbara junior kurungi munonga na ishongoro mu secondary na hati ninchikundo kweshongora kohane ngera ngo cyanyambera habu dance obo no kugira ngo muzeyi aka restrict mbweno mu secondary life torafunira boyfriend wena secondary life tindatungire boyfriend nano ndijo wanye kumereho munonga ninyishuka nkagambira muzeyi yamutwara hagomborera bamutera kiboko ishatu
akaba ari umunywani wanje konka kwiyatandikire kugamba ibintu nayishika ngo mama katugambere bigambo bye hata nagambira muzeyi imbora muzeyi amutwara agombora bamutera kibo kwishatu hata kunargaho ninjira bonjo nabo bantina naguma muri yecho yaba mnonga otyo oija ojunari yari nkija najunwa rukumo rwenda cyenda baherize kundonda ngunye bembere scripture union obo bunye bembera scripture union itinka junwaga natutuka mwene irakari yangira ngukonka tujunwa toyetisa tohinduka okajunwa mwene obwo mukama yangira imbabazi yankwataho najunwa. Now making a step to be saved nari okusharamo kugira ngo wajunwa tugira ngo korohire nari ukenda ngo nari kikarugo mutima gwawe wachikunda okwenda ngunjunwe mukama nwe yachikoziri aba kubahereze kumpa bwebembezi narara nintutuka banshabo bujurizi bwamburra kunabinde ndyoko ntine bujuruzi ntakumanya necho kora nayatkanara nahura mukama nagira ati yetise ojuno haza na yetisa najuno mukama simu ndeka tumure kache kama kompera mugisha Omurungi tukiri mu program yitu program Church of Uganda Anglican half hour kandi tukine Rosie Rwankole kandi Rosie Rwankole niwe public relations officer wa Bishop Stewart University omurubuga rwitu rwambara bitishkangu ariyo nasima arhanga ari kutugambira ahiya rugire ari kutugambira ebirhanga base kumukorera kandi ari kongera ari kutuwareka ngo ruhangogo ni murungi mnonga huwe of course yakutugambira izobo byajona ni karungi cyakashangira mu ruhanga emirimo nongeje yine kandi shukangu wano ndo murimo no gushanga mu ruhanga abamwe muzo mbafumu abamwe muzoko kugira ngo mbase kutunga ibintu birungi bitkandi we Rose Rwankore akamera mu ruhanga reka twomera kace twargo mukahomorako dere kandi tugumizemo ari kusima ruhanga program Church of Uganda Anglican half hour.